Anbada Maroba Pau Pizere Myanmar Romdagi drug Nongmai Amasung Nongmai Maru Singh KNA Kedar Singna Manipur Romna Pusina Bahonare report Matam Samna Lepluraba Matung Center na NSM IMG Luchimba Singh Naga political issue matangda makata na warishana na ba batan tarokre Security Forces के Operation दा कोकी militant सिंह न सिजिनबा पंपी बम सिंह फगले मतम कक्तबा National Highway 37 यावना तौसेम सब डिवीजन एरिया के शटडाउन यानबा पुरकपदगी हंदोखरे सखंगदबा सिंहना प्लान तौदुना थमलंबा IAD Security Forces सिंहना टेक तकाइदुना लौथोखरे अमसोंग रानी गाइडन न्यू म्यूजियम सानबा रोंगमई नागा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना सरकारदा तक्सिनख्रे हाइरे खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा नुंथिली पाउ मियंग ताबिरिबा सिंगबो पिंकु ना तराम ओकचरे पाउ संदोक पिजरे Manipur Police CRPF अमसोंग BSF सथोक ससिन तौबा यादनबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मोरे वार्ड नंबर 9 सैजांग खोल फाउदुना चलिबा लंबी सिंह कोम साना तौखाइदुना थमदुना लेरे हाइरे मोरे दगी फंगबा पाउ अमगी मतुंग इन्ना ngarang ayo कुकी मिलिटेंट सिंगना हाइबा लंबी असिदा कोम साना तौरिंगै मसिंग यामलबा कुकी नुपी सिंह थोरक्तुना लंबी थिंगदना अतोपा मियोय अमता मफम अदुदा चंगहन खेद्रे थौदोक असिगा मरि लेनना टेक्नोपोल पुलिसना मोरेदा लेबा 5 Assam Rifles की सीडियो दा मैसेज थादुना मोरेदा लेबा बाईपास रोड असे कुकी मिलिटेंट सिंगना थोगलक्तुना तौथोक्तुना थमलंबा मतुंग कुकी नेशनल आर्मी KNA गे कैडर सिंगना मसिंग यामलबा नार्कोटिक ड्रग्स खुसु खुलाई नोमई मरुन सिंगबा म्यांमार रोमदगी मणिपुर बॉर्डर रोमदा लेबा खुल हाउलेंड फाइ अमसोंग टी मिनो रोमदा ngaksenduना पुरकदौरे हाइबा इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिंग असे थादुना खंगनखिबगा लोइनना असम राइफल्स ना मतम चाना मतिक चाबा एक्शन सिंग लौखतनबा खंगनखि हाइरि इंडियन गवर्नमेंट अमसोंग लालहलु नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN इसाक मुइबा IM अनिगी मरक्ता मदम सांगना चथरकपा नागा पॉलिटिकल डायलॉग असे मखाताना अमुक चथनबगी दमक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बटन तरुक ले हाइरे NSM IM गे लुचिंगबा अमना न्यूज एजेंसी सिंगदा फोंदोरपगी मतुंग इना इंडिया गवर्नमेंट ना लोक असिगा मखाताबा पॉलिटिकल डायलॉग की मतंगदा वारी सानबा मतम सांगना लेपलुरबगी मतुंगदा लोक असिगी लुसिंगबा सिंग न्यू दिल्ली दा अक्टोबर की अहान चयोलदा वारी साननबगी दमक बटन तरुक ले हाइरे नागा पॉलिटिकल डायलॉग की वारोशिन असे इंडिया गवर्नमेंट की खुत्ता लै हौजिक NSM IM गे लुचिंगबा सिंगना सेंटर ना लौरकपा वारेप अदु ngairi हाइखे पनबा याई था असिगी तारानिथोइदा नागालैंड होम डिपार्टमेंट ना कौबा नागा लोक खुदिंगमके यामना मरु अइबा कंसल्टेटिव मिफम अमा कोहिमा दा चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियोना चेयर लौदुना पंदुना लैरिबा नागा पॉलिटिकल इशू अमसुंग अनोवा मिनिस्टरियल लेवल इंटरलोक्यूटर अमा खन्नबा डिमांड तौके यूनियन गवर्नमेंट ना NSM IM गी इंग्लिशिंग अनि तरामंगा गे फेब्रुआरी थादा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदो वर्किंग कमिटी ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप का इंग्लिशिंग अनि तरा तरेता यानचे साइन तौनखे सही क्या सुरबा लोसिंदना लैरिबा नागा पॉलिटिकल इशू असिगा मरि लेनना गवर्नमेंट अमसोंग नागा ग्रुप सिंगे मरक्ता राउंड मरिफुतरा हेना वारी छनख्रे NSM IM ना नागा सिंगे तोंगानबा फिराल अमसोंग कॉन्स्टिट्यूशन लोइनना अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर अमसोंग नागालैंड अमदे म्यांमार गी नागा ताबा लमसिंग पुनसिनबगी डिमांड सिंग ngasi phauba mahiyandan lakhibani
State amasung Central Forces ki apunba team amana leptana sa tharakpa search operation da bom yauna khusukulai sing fagat pangamkre Manipur Police na thadorokpa post amada ngarang chathakiba ching amasung tampaki irang thokpa yaba mafam sing Jamduna Security Force na Area Domination Operation Sing Sathari ngarang Manipuri Police amade CRPM na Kangpopi District ki manungchan na laiba Harau Thel amade Lambong Hill Top ta chathakiba operation aduda tripod kaloina na chawrak na meter aniga makhai muksang ba local made improvised projectile launcher pampi ama chawrak na kg amaga makhai muk lumba seasonary-ba bom taramathoi amade empty case phagat bangamle haire Nakal Amaromda Manipur Police amade Assam Rifles na Churachandpur District ke manungchan na laiba Songdai Tuikai Mall Lombelas dage 9mm pistol country made ama single barrel gun ama Myanmar currency da kyat lising tarukachani BP jacket ama camouflage pen ama amade camouflage shirt ama fagat pangamle haire amade Thobal District ke Nongpok Sengmai PS ke manungchan na laiba Salam Patong Bilas tagi Assam Rifles na IED ama fangbangam kre haire Tamelong District Headquarter da laiba Tausem Subdivision ge Subdivisional Officer SGO ge Office Tausem Subdivision Headquarters ta Thamgadabani haiba yauna tongan ba demand sing taladuna Subdivision asege Tausem Headquarters Student Union TSSU Tausem Area Student Organization TASO Jammu Student Organization ZSO amasong Jamram Chairman Verse CSB na tha asige kungamari gi ahing nongyai dage makoi na koliba mafam singda National Highway 37 Imphal Jiribam lambi yauna makha matam kaktaba shutdown adu ngarang government ka warisana duna agreement inaraba madong shutdown adu handokre hiram asigi matangda DC Tamenglong ga loinana TSSU TASO ZSO amasong CSB gi mihut singna Mifam pangthoklaba matung agreement ase sign tongnakhibani sign tongnakhiba agreement gi matung ina STO Tausem Subdivision ge office building hariba subdivision asida staff quarters singa loinana saba bank amasong police station ge building sajibinaba sizinaba yaba maongda subdivision asida sabana chingba warol agreement sing asida inaraba matung hariba civil society organization sing asige mihot singa Chief Minister ga numitare nigi manungda unaduna mifam ama pangthoknaba appointment lauraba matung warepsu laukibaga loinana chatharamba shutdown sing ase handokibani haire Ngarang nungthel pung mari taba adwaida Thobal District ke Nongpok Sengmai Police Station ge manungchan na laiba Salam Patong gi lambi gi mataida sakti laiba IED bom ama lairambadagi Nongpok Sengmai Police Station amasung Somraida laiba Fort Assam Rifles ke team ama AR gi bom expert ka loinana sangsindona bom adu asoi ngam yaudana mafam aduda pokhai hankhre haire Hana kogi singna lairamba mafam aduda kanana karigi damak pokhai naba thorang tarom libano haibado haujik phawbagi oina khangba ngamdri haire NDA Sarkar na Freedom Fighter Rani Gaidilio Ningsing Khobam ama museum ama Longkau da sagani haikiba adu haujik phawba thabak oina pangthok tari haina ngarang Romai Naga Student Organization RNSOM na fongdorakli haina pawgi source amana haire Rani Gaidilio Tribal Freedom Fighters Museum sabina bagi damakta Foundation Stone ama English ningani kungamathoi gi November gi tang kungani thoida Union Home Minister Amit Sahana Rani Gaidilio gi pokfam Longkau Village ta inaugurate tawkrabani haire chahi ahum fazilak amade Fan kaithokraba fawbada haujik fawba hariba museum ase sabidabana maram karigino haiba wahang mahairogi organization asina sarkar da hanglakli haire tongan ba Romai gi organization sing amade Jwalarong organization sing na museum saba thengthabagi mari lainaba wafam amade government amade Manipur government anige mafamda thamkhrabani haikibaga loinana RNSOM na makhatana haiba museum ase atuba matamda sabinaba India government amasong Manipur government ta takselle haire
म्यूजियम साबगी थबक असे मखाताना थेंगथब तारबदे RNSOM ना अतोपा ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदे पब्लिक मियाम खुसमनरगा मखोगी डिमांड फंगद्रि फावबा डेमोक्रेटिक ओइबा मओंगदा खोंजंग संगसिनगनी हाइरे लाकलिबा मेरागी निनी पानबा इराई कोरौ चैचत मरे वांगलेन पुंजा मंगा ताबदगी इराई इराईपाकी इराईचा सिंगा लोइनना सेंगै सिंगदा इमोइनुगी उरेप तमख्रबा खुबमलेंदा उरोंग खिंजगनी हाइना चेंगै सिंग इमोइनु थौगल लुक्के असिस्टेंट सेक्रेटरी पी बिरमंगोल सिंगना खुजेक पिदुना थादरोकपा चेरोल अमदा पाउजेलकले मरम अदुना उरोंग खिनबगी अचंबा थौरम असिदा मणिपुर येलहौंगैदगे नुंशी चानना खुंदामिनरेलिबा चिंगबुरोय तंबुरोय ख्वाई पुमनमकना लेंगविरक्तुना हौजिक लमदम असिदा थोकलिबा कांगलुप अनिगी इरांग असे अथुबा मतमदा नेमथखिदुना महौसागुम इंग तप्पा हंजिलकनबा इमा इमोइनु लाइरेंबिगी मफमदा अैखोय पुना थौमिमिनसी हाइना चेरोल असिना मखा तारकले सिंगबा थोक्त्रबा मतमदगे कांगलेदा खुबम यादुना लैबिरमलिबा ताइबंगी थवाइबो लमजिंग मयाक ओबिदुना लमजिंग लमताक पिरिबी लैपाकसिगी लैफमलेन ओइना साफुंग बिरिबी वाइथौ सेंगै सिंगदा इमोइनु ओइना साफुंग बिरिबी लाइरेंबिगी मफमदा कुमजा कांगदना चथदुना जेक तरेत सलाई तरेत के नमु ओइबा ओबिसिंगना नाउकोन बिरिबी लाइरेंबिगी खुबमलेंदा ताइबंगबो याइफनबा इराचदुना लाखे त्रिपुरादा लमयानबा इराबोट लेखिदबगी थौरम सिनबा ngaranggi थौरम असिना अहानबनी हाइना आरके तरुणजीना फोंगोक्रे वाफम असे पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम PAWF मणिपुर अमदे त्रिपुरा अनिना पुनः सेंदुना ngasi नुंगथेल त्रिपुरागे नाजर कलकसत्र कॉम्प्लेक्स लैबा साहित्य अकादमी हॉलदा हुमफुतरागा हुमदोय सुबा लमयानबा हिजम इराबोट लेखिदबगी निंगसिंग थौरम पांगथोखिबगा लोइनाना लमयानबा हिजम इरावत मेमोरियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मिसिंग अनि कुनगा मरी त्रिपुरा की मरो पाउसेगी जॉइंट एडिटर आरके तरुणजीत सिंह अमदे लमयानबा संस्था त्रिपुरा के सेक्रेटरी डॉक्टर खेत्रिमयुम माधवी अनि की मफमदा पीदुना इकाई खुमनबा उतखिबा थौरम अदुदा आरके तरुणजीत ना फोंदोखिबने लमजनिंगाई ओरबा अवार्ड असिदा मणिपुर के इयोंगी फी सखंगसे मोमेंटो अमदे सेल ओइना लुपा लिसिंग मंगा यावरे अवार्ड असी PAWF मणिपुर के असिस्टेंट सेक्रेटरी लाइमुजम प्रताप सिंहना लैखिद्रबी महा की मचानुपी लाइमुजम ननाउ तोंबी की मिंगदा कटपिरकपने हाइरे थौरम अदुदा PAWF मणिपुर के हानिगी प्रेसिडेंट डॉक्टर यास्कुल खोयराकपमना अथोइबा मिथुंगलेन मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट लांगोलजम बिरमंगल सिंहना अखनब मिथुंगलेन अमदे फोरम की प्रेसिडेंट नाउरेबम खंबलुवांग अमसोंग फोरम की त्रिपुरा ब्रांच के प्रेसिडेंट गुरुमयम बेफलाप शर्मा अनिना पुन्ना थौरम मपु ओइना सरुक याखे फोरम के सेक्रेटरी राकेश नाउरेमना थौरम के नुंगी ओइबा वारोल थमलदुना पांगथोकलिबा थौरम अदुगी मनुंग चना नुपी सिंगना मरै पाकनिंगबगे इहौ सागतपदा लोचिंगदेन हिजम इराबोट की थौदांग खाइबा हिरमदा जर्नलिस्ट राइटर एंड फिल्म मेकर OC मैरा अमदे मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की मेंबर खोसनाम ओंबी बेरोला अनिना वांगांखे ngasi की थौरम अदुगी मनुंग चना लैखिद्रबा लमयानबा इरावत के फोटोदा लेकत तमदुना इकाई खुमनबस उतखे थौरम अदुगी मनुंग चना लमयानबा इरावत बु सैथाजबा साइरिंग सिंह त्रिपुरा की नुपी अई बिसिंगना पाथोखे Do not obliterate Manipur. Manipur मुथत पे यारो हाइना थाबा बैनर अमगी मखादा ngarang नुमिदांग कुंबी अमदी अकोइबगी खुंजात खुन तरा मंगा हेनबगी मसिंग यामलबा मैरा पाइबी सिंगना इंडिया अमदी स्टेट लेंगाता पेंदबगी खोलाव का लाउदुना खोंजंग चंगसिनख्रे यूनिफाइड पीस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी UPCC कुंबी की मरुएबा थौपुबा सिंगयावना कुंबी इथाई वापोकपे लाइखोंग नोंमाइखोंग खोरदा तेराखोंग बोरायांगबी खोइजुमान ताबी चाइरेल लेंगांग ताबी मांगजिल
Wangu Sabal Wangu Naudangkhong Kairem Phabi Thangalawai Kangsoibi Mapa Sabal Laikai Nasingbagi Maira Baibis Yamlaba Singna Yamlaba Mairagi Rally Aduda Manipur Muthatpa Yaroi India Sarkar ki Michang Mikhai Naiba Thawong Asina State Asida Tharakibas Agency Security Advisor Amade DGP na Thamoi Sengna Thabak Tawdaba Amade Ngarang Ngangning bawa ngangduna maray ani longduna oidaba wa kaya ngangliba ase kudakta lepkadabani koke jo terrorist singna maitai misam da landarigliba ase kudakta lefallo tampakta combing operation tawba yaroi khul ngakpa faba yaroi koke jo terrorist sing kudakta muthalo aikoi iramdam aikoi na ngakchagani aikoi gi iramdam aikoi gi miyamna kanjasi haiba kholau kaya so lauduna kumbi kaithal dagi fauduna thanga kai kendra gi kairen fabi phawbo chatke Khongjang aduda saruk yakibi Maira Paibi W Premlana Fongdorkibada India Lenga ki Puksel Sengdaba Kaya Asina Manipur Muthat Pasungya Yaroi Koki militant Seng Maitai Misam Miyamda attack Tawba Kudakta Tohangadabani Tampakta combing operation Tawba Yaroi Koki terrorist Sing Kudakta Muthat Kadabani Koki terrorist Sing na Hanjin Maitai Miyamda drone bombing Tawba Amade rocket missile Fawwa Kapsinduna Micham Miyam Haliba Ase Makhata na Tarokta Naba India Lenga na Tawgadabani Haiduna Laibak asigi mipum tingna khanghan bani haike Pakta combing operation tawba yaroi sing da cookie sing na no mai kap laga tampakta combing operation tawba suk ya yaroi khoi gi iram da masibu nga chilba khunda singbu isam chamba innocent oiba khunda singbu phaba khudakta lepu cookie jo terrorist sing khudakta muthat ka dabani cookie na lamdam asida landarak liba Aikoi isam chamba misam singda hanjin no mai kap tuna drone sejin na tuna missile kap sinduna isam chamba sati kaya abu phajin punsin tuna hatok pibagi asigumba lalong asi khudak ta lepiu Kuki MLA Taragi Mathakta akan mathabak lokhatnaba transgender social activist Malem Thongam na ngarang Impal Eski Lamlong Bajar da Khongjang Sangsinba Naba Hotnabada Police ki akan ba section thawrang na maram oiraga Khongjang Sangsinba ngamhan khidre Ngarang nungthil Malem Thongam na Lamlong Bajar da Khongjang Sangsinga dawre haibagi paw fangbadagi Nupi Police na Manipur Police Personal Sing kaya Kaithel gi manakta laikhe Mafam aduda Khongjang Sangsinga da ba Malem Thongam de thorkhidre Kaithel fambi ima singna police ki team gasu wari sanake Kaithel gi mafam amada paumi singa unaba amada Malem Thongam na haukiba September 10 dagi hauduna numit 15 gi manungda Kuki MLA taragi mathakta akan mathagot thabak lokhatlu haina thakiba matam adu numit 5 ni haukibaga loinana ngasi phabu thabak amata lokhalakte lemhoriba numit 10 ni asida lenga asna Kuki MLA taragi mathakta akan mathabak lokhatpiyo Masigi damak tampaki mafam singda satuna Khongjang Sangsin khigani karigumba masigi manungda lengak asina thabak amata lokhalakta tarabadi Chief Minister gi Banglo mamangda suicide protest tawragani haiba wafam makhata na thamke Ayahna ngasi phawba sangsanjaraliba hesitation asi ngasi phawbadi ayah ithanda laujari adumainamak Manipur gi youth mayam ama aingonda support tawdanabagi damakta engage lapa leire hojikse adubu ngasigi matung darakpa ayaki hesitation sing dadi akoi Manipur gi tonga da youth mayam amaga loinana sangsilapa hawragani adumainamak ayahna lengakta thajakiba matam sing ado karigumba lengakna thawai wawai daba taragadi adugi makhata thulapa afapata daita punama lengakna pugadabani maruoina Kuki MLA tara kangkhatpa asina maram oirakanda lebasigi issue ase loisinba ngamdabani haibase miyam amadi punamagna khangnaraba wafamni adumoinamak ayahna tanjakriba dimansing ase karigumba thabakto onthoraktaba taragadi Manipur thugainaba honabada rulingi lehoriba MLA ni thumanga asisu hakhengnana hairiba thabak thoram asida saruk yai habase ayahna logjagani haba Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Scheme Hodokibaki Chahi Taruk Mapung Farakpagi September 10 dagi 13 fawba Laibak asida paksana pangthokliba Palan Tharam Ayushman Pakhuadagi Saruk ama oina ngasi Thawbal District tasu Health Run gi thauram pangthokre National Health Authority amasung State Health Agency gi makhada District Implementation Unit Thawbal na sinduna Pangthokiba Health for Run gi thorum adu Deputy Commissioner Thawbal gi Office Complex tagi ADM Thawbal B Lokeswar Sharma na lamthaduna Haksel gi Paulul puba khongjat adu chatpa hauki aduga Mela Ground
Thaubal Kaitil Fauduna Chatlaga, Thaubal Wang Matang Tabada Laiba, Chief Medical Officer, CMO Thaubalgi Office Complex ta Lamthungduna, Mapam Aduda Laiba, National Health Mission ge Conference Hall da Awareness Program amasupang thoke, Health for Run ge Khongset Adugi Matangda, ADM Thaubal B Lokeshwar na Fongdokibada, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Ayogya Yojana Scheme asina Laibak Sida, Haudokduna Chatnaba Hokiba Chahi Taruk Mapung Pharakpagi, Ayushman Pakhuada haina Laibak Sinba Thungbada, September Kundagi, Hauraga Kuntra Fawa Pangthokle, Palan Tharam asida Ayushman Bharat PM J Ge scheme asigi matangda miyamda awareness peduna miyam puna wakhal tamindona scheme asigi kanabasing ado phanghanabagi panamda ngasigi health for run ke khongset ase pangthok pani haiki ngasigi haksel paujal puba khongset ado CMO Thawal Dr. Wide Nokol na lusingduna chatkibaga loinana District Health Society Thawal ge District Program Manager says Basanta Community Mobilizer Ria Sek Asa Singh amade Hakselga Mari Lainaba Loisangi Miyu Singh Kayana Saruk Yake. Activities na health run ni maruina tawjariba activities ingi through sida aina hoji hajakriba scheme habidi Prime Minister Jan Arogya Yojana amadi Ayushman Bharat Digital Mission si Prajamiyam da awareness piraga haiba scheme sigi kana basi Prajamiyam na mukung phana lohanba habise sigi theme sida ngasigi health run si tawjaban. Aroibada Maroiba Paumuka Napijare Myanmar Romnagi Myanmar Romnagi drug Nomai Amasong Nomai Maru Singh KNA Kedar Singna Manipur Romna Pusina Bahonari report Matam Sana Lip Luraba Matung Center na NSM IM Gilusing Basing Naga Political Isugi Matangda Makata na Warishana na Bapatan Tarokre Security Forces ki Operation da Kogi Militant Sing na Season na ba Pampi Bomb Sing Pagale Matam Kaktaba National Highway 37 yauna Tausem Subdivision Area ge Southdown Yanaba Purakpadagi Handokre Sakhangdaba Singna Plan Tauduna Thamlamba IAD Security Forces Singna Tek Takai Dana Loktokre Amasung Rani Gaidel Museum Sanaba Romai Naga Student Organization na Sarkar da Taksin Khre Haide Hauji ki oina jaba Manipur paw matang sida losinjare makhatama paw yamong iling tadun lebiyo